ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makita mo ka di ti doon sumungad. Ay na, nagwapo na unay din naka long sleeves iti stripes a blue and white. Anya ko man na gwapo. Empleyado samot di tadakkel apasdak dito asidag ti ospital. Ay na, nagwapo. Saan ka di? Ngam saan nga amin nagwapo kat nasayati kababalin na. Ti kinagwapo, makaayayo akitaan. Ngam ti ugali, mabalin nga agbaliw iti panaglabas ti panawan. Ayatem ka diti may sa atao, uray maditi ugali na, basta nataan. Ano tinasaya at ti ugali na, no nalang admat. Aha, no way! Malo. Conrad, adda doan nakatugaw iti may sa alamisaan. Ijaytan ang makitugaw. Babalasang sama dagi jay. Isungarod nga inta makikatugaw kadakwada. Tapno mamuan ta no balasang da. Amang ano tay kunada abalasang idi kalman. Rugyam man ang tiki na pilyong. Uray pilyuta, tagwapo tamet. Gapo iti kinagwapom. Adun ti pinagsangit mo. Si kamet. Imbagat ayang agsangit da. No may sangamin aklas iti ay ayam mo, makauma. Isu-asu katam, tapno da thrill na. Oy, maditikas ta. Kadalwa ka nung agtadtad iti matati may sa asan nyata. Lindumet at tumama iti puso ti lalaki. Ana maglua. Tal na ka man. Di nakman butbut ngan. Oy, di ka butbut ngayon, Pars. Ibagbagak lang, tinako na ti may sa amanurat. Hi, beauties. Mabalin ka diti makikatugaw iti lamisaan nyo? Anya? Ay, agtugaw kay tilamisaan. Saan ka di arumbang at itugaw ti pagtugawan? Makan ti maidiso iti lamisaan. Ha? Ay, wala niya. Mistake ti imbagak a makikatugaw iti lamisaan. Makilamisaan ko na kuma. That's better to hear. Siya ni Gary. Ket isumot ni Conrad. Ti alalay ko. Talalay pa ikit din. Bakla ka di, dapat alalay mo. Babain sama ti amok nga dalalay na. Para awit iti make-up, payong, kanda dumapay. Aglang lang nga, kadi nga alalay. Ay, hoy friend, apay adi ka matagtagarin. Dumdum ngagak iti saritaan nyo. Alangan mo't abo manlaetak. Kaslada kami ti performer. Katsi ka mo ti audience. Anya ti makunam, kadag iti kinatable ta. At datartarabitap jayagnagan iti malong. Ha? Nalay nga makirabak. Ni nga yung Vanessa. Dasing patunay, sana matagtagari. Ang napimpintas mo ni Vanessa. Wen matkit di, ngem makaparagsak ni Malo akasarsarita. Nalaing ang makirinabak. Aywan gayam. Di tamot na damag ti trabaho da. No saanak nga kamali, nurse ni Malo. Ta nakabado iti puraw. Empleyado siguro iti ospital, iti asideg. Anya nga tamot ti trabaho ni Vanessa. Saan mo ta nakapuraw? Di mo ko na, nga interesado ka kenkwana. Imbag man, tay may kadito'y apartment a paggiganak, friend. O may nakadisingiran ito upak dito apartment mo. Loka, kaano pa yasiningir ka? Nagawid namin dagiti kadwa ki balay. Diag may saka nga rod ije mansion mo. Sumangpat damat kat diinton malam. Awan samat duty ita. Adda ka di pangawisang kanya. Kayat ko timapan ije bazar ko. Mabalin akadwaan na. Ay, maturog ako mata pang rabiak. Ngam gaputag pa kadwa ka. Okay, game. Sana bale. Ikan ka manen no anya ti makurso na daam kadagiti lako mi ijay. Iso nga rod akayat ko ti sumurot kan ka. Ta sigurado nga adda itad mo. Pilya. Ala, inta nga rodan. Oh, beauty. Si kama ti masabat ko.
Uray si kamot, pogi. Api nga da ka dito eh. Papanam ka di. Saan ka mo't nakapuraw ita? Akas ididamo apa nagkikita tayo. Awan nga min duty ita. Kan inawis nak ni Vanessa iti basar na. Napan na kinita dagiti trabahador na, kan istaks na. Anya? Adda basar ni Vanessa? Yes! At dapay kondo unit kan apartment na. Intalek dagiti dadakkel na, idi napanda ijay abroad. Kasta ka di? Hello, Mama. Long time no call. Makumikom ka kadi akanayon, iha? Di ka mat umawagan. I'm sorry, Mama. Kumusta kayon ka ni Papa dita Amerika? Mayat lagtamat, iha. Saan akayat ikabsat mo nga agawid kami dita? Amumatan, makumikom damat iti negosyo da ditoy. Maawatak, Mama. Narigat ti mangala iti katulong dita. Wan nga rod. Da kami lagtan ti agtintinulong iti trabaho iti unag ti balay. Kat, kumusta mat dagiti negosyom dita, iha? Okay lang tamat, Mama. Iso ajak makaawag ako nam, tamakumi kumakmat. Maawatak. Ikaw naklaan matay, Chay. Mala, aginanaka nga rodan, iha. Okay, Mama. Umawag ak tumanan. Bye, Mama. Talagang adalat tabunbun mo nga arak iti pagnanaadam parts. Ita man pa nga inawis nakmanan. Namuak abak ng gayam day a Vanessa. Abay kumano bat nang? Sabalin sa daytan. Diyak nakaturturog anang pampanunot pare. Imbaglakit din tawan sa ko ita iti life insurance company nga manmanihar ko. Aguri ka. Saan ka di animalo ti kursunada maya? No ni Vanessa ti makarelasyon ko. Mairano dak iti kinabaknang na. Ngam kasano ni Malo. Agar aramid ka iti parikot mo. Mariribu ka nak pare. Anya nga tati aramidak. Ay agpanunot ka anaimbag pare. Adda ka matgaya man, Carmine. Kunak no saan ka pa yung agsubli dito man siyaw. May salaong mat nga aldaw ti pakada. Narigat mo't no abuswan ti kinaanos ti amo tayo. Wain, nasingpat nga agpaiso ti amo tayo. Uray dagiti dadakkel na, idi addada pa dito Pilipinas. Wen, balasa nga pa idinagyanak kada Sir Isaac kan Madam Andrea. Hangam itangay. Saanan abalasang tabumangat kan. Ay, dita ka man lang. Tamapanak pa dita silid kaw. Nay, apay kumamapan ka iti silid mo ngay. Ingka mangisagana iti merienda Si kaya ti amo, tapag sirbyan ka. Ay, isagana mati meriendam. Nabayag ka ka din ang driver ni Vanessa? Sino ka? Siya ti kabarbaro a branch manager dita insurance company dita dakkel apasdek. Namamok ni Vanessa iti kantin ti ospital. Kadwa na siguro ni Nurse Malaw. Nabayag da ka din nagayam kini Malo? Manipud high school da, aggayam daan. Ijay pa nga ron apartment ni Madam Vanessa ti pagnanaadan ni Nurse Malaw. Kasta gayam. Napanan ka din ni Vanessa? Taimbati na ka dito yung parking lot? Adda siguro business transaction na, sir. Urayak ka nun dito eh. Mabiit ka na ulaang ijay. Sino tinakita kakasasaw mi di parking lot? Driver ni Vanessa. Ay, talaga ka di patuluyan ti kunam ang mangaram ka ni Vanessa? Parikot ko nga rod, no kasanok nga arman ni Vanessa. Kastamot din ni Malo. Ay, sana kasta pare. May salat armam. Masapol nga da reserba. Agayam lagi ti dwa. Maduktalan daan duwadang armam. O di saan ko nga ipadlaw nga armak idaadwa Ay, ibagakan ka pare. Maditi bunga ti kastangar aramidam no bilang. Ma'am, awatan niyo ti ipapaitad ni manager. Ha? Sabong kan chocolate? Ewan, ma'am. Naggapo ka ni manager. Itad ko kanukan ka.
Sino ang manager? Manager Gary kanumat, ma'am. Branch manager kanaw iti insurance company iti dakalapasdag. No kasta? Branch manager ni Gary? Nagamam mo kayo kanaw. Apay adi mo amaw. A branch manager ni Sir Gary. Saan ko nga minan adinamag, idinagamam mo kami. Ang ma'am, nagwapo ni Sir Manager niya. Imbagta saan ka pa'y nakaturog? Apay, mapanta ka di manen ije basar mo. Saan? Adala ibagakan ka. Kat damagak no anya ti makunam. Ibagam nga ro din tamagagara na amakaam mo. Sinagutan nakmat ni Gary iti sabong kan chocolate. Anya? Kaano? Idi kalman, impaitad na iti driver ko. Ay na, saan mo apat-pat yan, dayjay? Ang mga nulukwan na kalaang. Kasta nga ta? Kasta dagiti lalaki. Nalaing da amang loko. Awan pa'y matkat dito yung bagbagana. Sinagutan na klaang mat. Nagpipintas asabong. Nagbabang lupay. Saan mo apat-pat yan, dayjay agari? Luklukwan na kalaang. Uray siya, inikanak mat idikalman. Identad kan ka ni Gary ti sabong. Nakitam ka din no napan iti ospital? Saan mat, ma'am? Nakitak ang nagsubli iti dakalapasdag. Ijay samot ti opisina da. Kung nangamin ni Malu, nga inikan na kanumat iti sabong. Kaya't na siguro ti may kigayam kada kayo adwa, ma'am. Nalapit? Apaya kas na masuron ni Malu, idi imbagak nga inikanak ni Gary iti sabong. Ay, amangan ano ti kayat na, kat isulaan ti maikan. Kaslakas tangarod ti maawatak. Saan mo't siguro? Nabayagan nga gayam kami kan ni Malu. Oh, apay ni may ka dito ospital? Adanapan ko kinita may sa kabagyak dito eh. Agawit ka ka din? Wen, agkuyog tan. Ada kayat ko pagsaritaan pa. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, TMTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga aggayam da Vanessa kan Malo. Namamuda iti kantin ti duang aggayam at dagari kan Conrad. Iti damo a panagkita dagiti upat. Adda na idumduma ang narik na ni Malo kan ni Gary. Iti may sangal daw. Sinagutan ni Gary ni Vanessa iti sabong kan chocolate. Nasair tirik na ni Malo iti naamuan na. Papagayam, dinggan tituloy te seryetayo itaalawas a napaulwan. Maudi, ti babawi. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Wan, agkuyog tan. Tada kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka diti pagsaritaan ta? Naibaga ngamin kanyak ni Vanessa. Anagunget ka no ti boyfriend na. Idinadamag na nga inikam iti sabong. Adda ka ayan-ayat ni Vanessa? Wan, aday jay abroad. Nabayagan akaayan-ayat na dayjay. Adda gayam ka ayan-ayat nan. Kunak no awan. Siyak ti awan kaayan-ayat na. Tadi pa'y dimtang ti kagasat ko. Agpada tangarod no kasta.
Jak mamati nga iti dayta kinataer mo katawan pa asawam. Katsika, iti day ta kinapintas mo. Amang ano damat ilimlamang mo nga asawam. May lamang ayamat ka asawa. For your information, awan asawa. Ken, awan mat boyfriend ko. Itala nga ada nang sagot kan ni ma'am, saan ka day? Wan nga raw. Ngam di mo amua, no adamang sagsagot kan kwa na iti opisina. Wan matkit di Impakabil ni ma'am iti vase jay sabong, nga impaitadakan ka. Nagtaar day di a manager, anang isagot kan ni ma'am. Kasta ka day? Manager ko lang samat. Wan, amang anusong batan ni ma'am day jay, tanagtaar. Uray na taer, no saan akor sunada ni ma'am. Hello, Mama? Hello, Iha. Kumusta kan? Ada ka din agar-aram kan ka? Ni Mamamat. Kayat ka din ang makiasawa, Di na magkulaan mo't awan dakas na anak ko. Ada kan iti husto nga edad. Saan ka di? Adda ka din? Kasla-kastan, Mama. Tingitingak pa'y anaimbag. No makiasawa ka, agawid kami dita Pilipinas. Ha? Unay kat daytan Arabak, Mama. Sa anak pa'y ang makiasawa. Saan adakas, Iha? Tapno adda katakunay-nay mo iti biya. Sige, tano makita ka na pud no ti agdatdaton kanyak. Sungbata kon. Saan ka kumanga agdardarasudos? Wan, Mama, matungpal. Sige nga, Rod, Iha. Bye. Bye, Mama. Saan ana igagara? Ngam nangagko ti saritaan nyo, ma'am. Song batam ka din ti agdataton kan ka, ma'am. Anya ti makunam, Manang. Awan mo't kit di ti maibagak, ma'am. Napod nun samot ti agdataton kan ka. Ngam, madlaw ko ang nasakit tinakam ti gayam ko. Agayat sa kanigari. Saan ka di ako nam adinamag mo ni Sir Gare no nagdaton ka ni Nurse Malo? Wan, Manang. Ngam ko namat ni Gary. Arinabak na kanulaang ni Malu. Ngam kanayon mo't nga umay dito ni Sir Gare, ma'am. Panagkita kat napod no kan ka. Alamat na, Vanessa. Sumbatan na kon. Urean niya nga oras. Ikasar ka. Iti urean niya asimbaan akayat mo. Nalabas mo't daytan. Mabalin ayamat ti mamin ano nga agkasar. Tapno lang mamati ka na pudno ti idardarirag ko ken ka nga ayat. Nasudi ti panagayat ko ken ka. Di nakto nga ta pasangitan. Wano, isukat. Saan to, Apolos? Nulakat na pudno ka kanyak. Di, sige, sungbatan kan. Ha? Agpaiso ka di? Di ka di mangrabrabak lang? Saan? I love you, Gary. Yes! Kamaudyanan na. I love you too, Vanessa. Nudyak agkamalay. Sinong batam ni Sir Gare, ma'am? Pag ko naamat, Manang. Permi nga min aragsak na itay, ma'am. Oray na kalabi nagkat nga insala. Sinong bata kon, Manang? Ay ayatakmat ngamin ni Gary. Kasungsong ba't mo pailaang kan kwa na? Ngam, yaw awis nanti kalaysa. Wan nga, Rod. Ngam, agurayak pa iti sumagmamano ka nito. Masapol ang makaawid pa'y damamakan papa. Sigurado nga agawid dagijay ma'am. Manang, saan na ta nagkamali iti desisyon ko? Saan mo't siguro, ma? Hello, Mama. Ada ibagak. Ni papamday to, Iha. Ada ni mama iti restroom. Oh, anya da ita. Good news? Adan kaayan ayat ko, Papa.
Iso nga agawid kayon dito Pilipinas. Ha? Makiasawa ka ka din, iha. Iso nga rod nga agawid kayon. Tamakisarita kano kada kayo, dagiti dadakkel ni Gary. Saan kayo matan nga ubing? Nuan yaman, di napagtulagan yo. Saan mi atog nga rin? Agtalag kami unay kan ka, iha. Okay, Papa. Thank you. Basta ada kayon to nagkalaysa kami, ha? Ariglado, matungpal ti kayat mo. Agyaman akmanan, Papa. Sige nga, Rodan. Bye! Imawag ni Vanessa. Adda kanon kayan ayat na. Iso nga agawid ta kanon, tagkalaysada. Oh, makaawid tamot laengan. Ala, rugyantan nga ipagnadag iti papeles ta. Sige. Saan ang makapagkadkad ti anak ta? Saan mo ta mabalin adi ta atindaran ti kasar na? Ang mga nuuray ti anak ta dito ay katagbakasyon, maet. Nalabit akasta. Maminsan laeng ang makikalay sa tikabsan na. Alangan adi na atendaran. Oh, mailiwakit din iti Pilipinas. Masikuran akong ditoy. Wen nga rod, ang kapilitan aditoy ti pagnaedan ta. Taditoy kat nga rod ti ayan ti doktor mo. Hello, Vanessa. Nakaawang ka man? Rumarta ka di manan? Saan, friend? Adala ipadamag ko kan ka. Napatagsakit ti padamag mo, ha? Sigod, no aday bagam, umay ka dito apartment. Sapay ko matamaragsakan ka para kanya. Anya ka di day taapakaragsak ako nam. Di na ko pagkagaran, ibagamon. Sinong bata ko ni Gary? Agayan ayat kami. Anya? Sinong batam? One friend. Ay, sige, bye. Saan ang mabalinda ito eh? Diyak ipanubos. Ay, ayatak ni Gary. Awan kayo ti madlaw mo, ma'am. Madlaw ko nga anya, Mano. Nadlaw ko asan ang naragsakan ni Nurse Malaw, itimpadamag mo. Kasta nga ron ti madlaw ko. Basol ko ka di, no agayatak ka ni Gary. Awan apulos basol mo, ma'am. Karbangam dayta, tawan mo't asawa ni Sir Gary. Agpada kayo anawaya. Ididamo asinagutan nak ni Gary. Imbagamot ni Malu, asinagutan ka numat iso ni Gary. Ngamsaan namat nga inaram ni Ma'am Malo? Si kamat ti inaram na. Iya purayo mo't ti amin. Ipagpagnayo mo't gaya man ti panagkalay sayo, Pards. Agsagana ka kitdi. Tamay saka aninong. Ay kahit di ka payan iti dayta. Angam, aguri ka. Gayam ko, anak kak iti kasar. Oh. Di awagan kanto iti ninong. Saan ka di? Kasla sintonado mo't adengga. Apay ko maasintonado. May bestman ko ma. Numabalin la ko mga agbest man ka nagninong ka. O di may mayat manen. Ay, saan mo't amabalin May salaeng. Angem, may mayat no ninong. Tas sikat ipan nakaamak. Ha? Kanayon nak ngamin abagbagaan. Awisan ka iti may sa date. Mapanta iti may sa resort. Kaano ka di, Gary? Sikat imang pili no anyang haldaw. Day awan na ka-schedule nga appointment mo. Okay. Wan gayam, adaman damagakan ka. Nagkitkita kayo ka di ka ni Malu? Itinabi? Saan met? Apay ka di? Medyo makumikumak ngamin. Diyak pa'y nakapasyar iti apartment na. Diyak na pa ni di ospital. Nagkita kami idi adda binisita ki Jay. Dinakmat ngaminan aw-awagan. Di met pasdek mo ti paggigyanan na. Mano ka di ti singir mo kan kwa na? No, adabasit nga itad na. Alaaklatan. Ngamsaan aka na yun. Kastagayam. Nasaya at kaagayem no, kasta.
Nabayag ka din a driver ni Vanessa? Wen, sir. Idi pa'y addadag iti dadakkel na dito Pilipinas. Siya kung ti driver da. Nabayagan na kiti dadakkel na di Amerika? Nabayag damutan sir. Napandang amin impaagas ni Sir Ejay. Isungain talagda ka ni Vanessa, tinegosyo da? Wen, sir. Idi pa'y laadada dito Pilipinas. Ni Ma'am Vanessa tinangiman manihar. Anyang iti sakit ni sir mo? Jak man maawatan, sir. Puso kon kidney sa kanaw. Iso nga, mapanda ipaagas di Amerika. Onyay, naragsak ka di, love? Unay-unay, love. Sapay ko mataka na yung taan naragsa. Namnamaam day ta, love. I love you, Vanessa. I love you too, Gary. Umadanin ti kasarta. Datan ti kararagsakan aparswa dito'y lubong. Ngam, itapay laan. Naragsakak no addaak iti sidong mo. Kasta akmat, Vanessa. I love you so much. Si kamot gayam, Nurse Malu. Umay ka, umunag ka Adda ka din ni Vanessa? Awan, ma'am. Napanda nag-date ka ni Sir Gary. Anya? Apay agdidak inawis. Salbag dagiti atwa. Adda ka di madi nga imbagak, ma'am. Nagsabat mo tanday takiday mo. Awan, gitakan. Awan mo't gayam ti among. Ma'am, mabalin mo ti agsubli inton bigat. Adan to siguro. Anya? Inton bigat pa'y laang ti isasangpot da? Anyang iti naramid da iya na pananda? Mapandamot siguro ag happy-happy ma'am. Amo matan ti agayan ayat. Imaya, taimbaga ni Manang Carmen, anapan ka kano iti mansyon. Imbag man, tanapan kayo nagpasyar. Di nakpay inawis. Ni ngamin Gary tinagawis. Napan kami nagpasyar. No siya ko matinagawis, mabalik nga inawis ka mat. Madlaw anak karagragsak ka. Imbag man. Umadani nga minan ti kalay sami. Anya, nabiit kayo pa'y laang agayan ayat, kalaysan adagos. Agin inayat kami. Kat kayat mi matantiag simpa. Wen gayam, sika ti alaag a maid of honor. Anya, maid of honor? Wen, agsipod ta sika ti kasingadan agayam ko. Umanugot nga tanimalo, nga iso ti agbalin a maid of honor. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinabak ni Andrea ti anak na ani Vanessa, amay mayata, numakiasawan daytoy. Sinungbatan nga rod ni Vanessa ni Gary. Idinapan nag-date dagitoy iti may sa resort. Naamuan ni Malo, kat nasair man ang tiriknana. Gapo ta isagsaganan da Gary ken Vanessa ti panagkalaysada. Naibaga ni Vanessa ken ni Malo, nga isu ti agmaid of honor. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Anya, nabiit kayo pa'y laang nga agayan ayat? Kalaysan adagos? Agin inayat kami ngamin, kat kayat mi magtanti agsimpa. Wan gayam, si kanto ti alaak a maid of honor ko. Anya, maid of honor? Wan, agsipod ta si Kati kasi nga dan agayam ko. Kwa, panunutak pa'y. Ha?
Panunutan pa'y laang? Rumbang laang asika ti maid of honor ko. Nulakit saan amaira na ti awis ti kabagya. Masapol ngamin nga adda ka no iti. Noanyaman nga aldaw day ta, di i-adjust tayo, tapno addakan to iti kaaldawan ti kasar ko. Salbag day J. Abanesa. Apay asikat inayat ni Gary. Ha, masapol ang mga ramidak iti pamuspusan. Tapno matagikwak ni Gary. Masapul asaan anaragsak ni Vanessa iti kaaldawan ti kasal na. O manugot ak nag-maid of honor. Ngam sa anak amapan. Addan tukurang ti kaaldawan ti kasar na. Dadakilak ti ragsak na. Welcome iti mansion tayo, Papa, Mama. Iha, mailiwak unay ka ni ka. Arakupan ka man. Ala, mintas kayo, madam. Kasta ka di. Pimintas wano bimakit. Medyo madlaw pa yan nga da bimakitam. Manumot atawon adi kay nagbakbakasyon, sir. 5 samot atawon. Naragsak a panagawid yaw, sir, madam. Imbag tada kayo amin na pinanawan mi akadwa ni Vanessa dito'y mansyon. Ay, Jack Lakit ti palubos a panawan dak, Papa. Ay, saan minto apulos apanawan ni Mambanisa, sir. Nasingpat nga main kada kami. Nasayat nga rod, tapno adda kayo lata akad kadwana, inton makiasawan. Nakasagana ti amin para iti kalaysa. Itapay lang, congrats. Agyaman ako na, Ninong. Apo, maikawak pa makangag iti ninong awag mo. Manipod awanan dagiti dadakkel ko, gapoy di aksidente. Sikan, ti kanayon nakadkadwan. Isong oras ngagsingsingpot ka, patsyem dagiti ibagbaga, tasyakat nga ro tininong mo. Matungpal, Ninong. Ay, simangputmut ka nung dagiti agbalin akatugangam. Wen, kita ma'am. Imanugot ka nun ni Malo, nga agbalin a maid of honor. Apay nga ro asabali ti panagrimat ti matam, idi insawang mo tinagan amalo. Sa anak na agkaon amapan iti kasar dagiti duan. Agmaskan ag sunglassak. Agwigak iti atidong. Didak tumabibig. Kita lang no kasano ti itsura ng awan ti maid of honor na. Nagsakit daytoy apasamak. By hook or by crook, I must have Gary. Kukwam ita, Vanessa. Ngam kukwak tumat, ti maudi apagkaak. Apay nga tagaawan pa ni Malong, Mama. Mangrugin ti kasar. Anya nga ta tinapasamak iti dayta a maid of honor mo. Imbaon ko ni Eddie amang sukon. Kamawan ka numot iti apartment. Napanan na nga rudan. Apay nga awan. Mangrugi ka diti kasar nga uray awan ti maid of honor ko. Adamat jay kasinsin mo. Ison ti Mang Sandy. No problem, iha. Ay, agyamanak. Ni, mangrugin ti kasar. Adan ti padi, Mama. Adamat babae anak agaon. Isun ti pinagbalinda ang maid of honor. Salbag kiti. Agyanak latta ditoy. Taobserbarak man ti mapasamak. Ada nga ta napasamak iti maid of honor, tapay ngawan? Anak ko sa apartment. Nakawid dyan, sir. Siguro. Sana balik ka damat. Ada na pasama itong klana. Kasinsin na nga Uno, ingagara na nga ta. Di naman siguro yung gagara. Wah, Abnormal ano, kas jay ti aramidan na.
Salbag day ta akong rat. Ibagam ket din nga abnormal ti aking aramid. Ha, sika ti abnormal. Pumanawak man lang. Apay nga tangawan ni Malo. Day tangan ti saan ko ang maawatan. Awan ka mo ti apartment. Kan saan ang makontak ti cellphone na. Awan ka ditim bagbagana, may papanitidad do mga appointment na. At dalaing bagana nga amangan ka no adda pasken iti ayan ti kabagyan na. Isu nga ta tinapanan na. Nalabit. No, apay amadlaw ko akas na madanagan ka unay. Ha? Di mat nasingit nga gayem kayo. When, iso nga ro da mas daawa, no apay asaan anak ka umay iti kasarta. Agparparik na ngamin kanyak. Nga damadi ang makagapo. No apay asaan anak ka umay. Saanan nga iso ti panunutan ta? Adda siguro na panan na. Iso asaan asimang pa. Wanya, naragsak ka kadi iti kadata dito'y Japan? Kas, iti kinaragsak mo, love. Kayat ko maadan ta adagos iti anak. Diyak kayat alakay kan bakit tanto sa tamadaan iti anak. Uray siyak awan serbi ti panaginayat ta, no awan anak ta. Sabay ko tamadaan ta adagos iti anak. Di natamat siguro paayan ti Diyos, iti tarigagay ta amaadaan iti anak. Ti anak ti mang kumpleto iti pamilya. Kaslamat lang iti negosyo. Ti anak ti makunaaganan siya ti agasawa. Kaya't mo asawan? No awan anak? Awan ti ganansya? Kaslakastan na. Awan mo ti serbi ti may sa negosyo, no awan ganansya. Nay, si Kamat Gayam, Nurse Malo. Adaman damagak Adda ka dito'y tiyenda. Imbaunda ka makitiyenda iti iserbim kadag iti agasawa. Awanda dito, napanday di Japan. Jak amo no anya apagilyan ti sumarno apapananda. Kasta ka di. Adaman damagag. Apay nga awan kay di kasar ni Ma'am Vanessa. Adda nakataktak. Nagsakit na. Sige, panawan ka may. Na, madlaw ang nagsangsangit ni Nurse Malo. Nakalidliday tilangana. Apay akas ta tila nga masimang pet. Kaslad da parikot mo. Nakita kaya tsindaan ti maid of honor ko man ni Ma'am, sir. Dinamag mo ka di no apay asana nakaumay. Dayta nga ro ti pampanunutek, sir. Ibaga na nga da nakataktakan na, idikwan. Imbaga naman na nagsakit. Saan nga agsusuro ti bagbaga na? Kaslakas ta nga road, sir. Madlaw ko pa yan nagliday. Amang ano damat parikot na. Kaslakas ta nga road, sir. Manulaangan nga aldaw tinabati iti inalam aliv mo, Gary. Isungarod, kapilitan nga agsublitan ni Pilipinas. Amano agsublimot tanda pa iji Amerika. Kunak man nusandan nga agsubli. Kasapulan daunay ni Mama Ijay. Agad-adan ngamin dagiti ubing. Awan mang kadwa kadakwada. Makumikom ngamin ti kamsat ko iti trabaho na. Narigat ngamin ti mangala iti katulong Ijay. Nimat papa, kasapulan na ti doktor na Ijay. Datamet, trabaho ti agururay kadatay Ijay Pilipinas. Iso akapilitan nga agawid tan. Back to work. Si Kamat ti masabat ko, Eddie. Simangpit ka din dagiti amom. Ay, un ma'am. Nabiit da pa asimang pert. Kasta ka di. Kat dagiti bakit kan lakay. Adada ka di pay. Nakapanaw da matan, ma'am. Intulod idadasar kan, ma'am. Kasta ka di. Saan nga gnanayon tiragsak mo, Vanessa?
Masagrap mo mat ti marikrik na ito alday. Ah, ma'am. Adda ka di parikaut? Umay kayo ka di pumasyar no sumangpat da? Siyak ti umay da pasyarin ano kayak na. Anya ti kuna, ma'am. Diyak maawatan. Ah, ay kwa, awan. O sige, agdardaras lang. Nay, pimanawan. Angam, anya di indaya mudum na. Sakbay a pimanaw. Diyak naawatan. Sa dino ay tinakadandanunan nyo ang naghanimunan. Nakadanon kami ije bulalayaw, Ninong. Imbag tamuyo pa'y tinagnaan nyo ang nagawin. Eksperto da ito, Ninong. Ay, agul ka. Apay ka na yung nakasaludsudin ni Malo? Ha? Apay ka no? Diyak man na mo. Amangan mo at dautang mo. Iso ti adda utang na. Tas sana nagparang iti kalay sa amin kini Vanessa. Ay, naimbag. Tada nakagaon asidadan asim mukat akas maid of honor. Hello, love. Nakaawag ka, mate. Damagat laeng, noon niya ti kayat mo apang maluman, tasyak ti agluto. Apay nga agbannog ka pa'y laeng. Adamot para luto. Kayat ko nga rod, asya ka mismo ti mangisagana iti pagsangwan ta. Urayan niya nga ilutom. Kayat ko. Saanak mo ta napili iti makan. Sige nga rod. Diyak ibaga, noon niya ti iluto, tapno surprise. Masapak to nga gawid. Urayin na. Iso nga rod, adyak rimwar ita amanam. Ada tinalag ko nga agyan pailaan iti opisina. Sige nga, Roden. Bye, love. Sino dito, eh? Mabalin ka ding umay ka dito yung apartment. Malo? Nabartag ka di? Basta dyan. Nasakit unay ti puso, Dari. Kasapulan ka. Please, I need you. Kasapulam ka di ti kadwa ama pa ni ti ospital? Ang mga niya ti mapasama kanya na di ka umay. Okay. Urayin na nga rodita. Bye. Ha? Umunag ka, lover boy. Nakasuot ka iti nakaing-impis. Payamat-mat-matan naglatan. Umay ka, kaginamtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Umay ka na. Masapol ka di pa ngeguyod ka. Tapno danggayan nak nga uminom. Sige. Danggayan ka. Kasta, kunadangin. No di mo patgan ti awis ti babae. Bakla ka. Agbaligi nga tani Malo, iti plano na. Papagayam, di uliwayan adinggen, tituloy te seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasakit tinagam ni Malo, idinaamuan na nga agkalay Santa Vanessa ken Gary. Imanugot mat daytoy nga agbalain a maid of honor. Ngam saan ang nagparang iti simbaan. Tapno madadaal ti kasar. Ngam addamat dagos insukat dakan kuana. Kalpasan ti kalaysa, naghanimon dagiti agasawa iti sabali a pagilyan. Kat idi nakasangpatdan kalpasan ti honeymoon, inawagan ni Malo ni Gary. Papagayam, denggan tituloy ti seryetay itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi,
Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Apay ang mat-mat-matan, nakmat-latan. Umay ka taginumtan. Kaya't ko taglamas iti ara. Nagpintas ti pamakina. Oh, masapul ka di pa'y ngiguyod ka. Tapnadanggayan na nga uminom. Ha? Sige, danggayan ka. Kasta, kunadang amin. Ti kanumang pa ay iti awis ti babae. Kat makuna abakla. Ha? Apay ka din agbarbartek ka. Kaputaran bakak ti panagbaligi ti plano. Anya ti planom? Saan ko nga ibagagari? Sekreto ko ang daytoy. Apay nga awan pa ni Gary katrabiin. Awagam amam. Naka-off siguro ti cellphone na. Diyak kami maawagan. Apay ngay. Napanan na ngay nga ta. Madandanagan ako. Apay apa ti cellphone na kat saan ang maawagan. Inak sa i-reporton iti pulis. Ma'am, sumagmamanulaang mat nga oras. Uray ko mano imawag. Taimbaga nang ada pakataktakan na. Iso saan pa'y ang makaawid. Saan nga ta kadwa na? Diyay may sa aninong yaw, map? Ay, wad kayam. Awagak man ni Ninong. Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Ninong. Ah. Vanessa daytoy. Kadwang ka di ni Gary? Saan, mate? Naggidan kami iti arimuan iti opisina. Takuna na nga agawid. Ngamawan pa'y naging gaita. Imbaga na pa'y amasapa asumangpan. Ay, sige ta, padasag nga awagan. Naka-off samon ti cellphone na. Itay pa'y ngamin ajak maawagan. Apay ngay. Padasag nga awagan amin agagayem. Kayan kaopisinaan mi. Sige man nga Rod, Ninong. Jack amo ti contact numbers dagiti kakadwayo. Sige, ikagumaak abirukan no ayan na. Bye! Ni malot yan mo ngayon mawag itay kan kwa na. Sa panagawid. At dalakit di iti ayan ni malo. Anda di bisita mi ti kastoy nga oras? Awan daw umayan sa bali dito yung apartment ko. Sino nga di tagtok-tok-tok? Bayam nga muna. Saan mat anak at trangka? Saan ka diya nakatrang ka? Nga, makita na nga inarakop ta dito yung sofa. Bayam day ta nga istorbo. Basta saan ko nga ikatanti pa nangarakop ko. Anyan dahi tayo tsura yo. Agpado kan. Tabirbiru ko na ka ni Vanessa. Madanagan. Saan na makaid na? Saan pa yung mabalin nga gawid ti lover boy ko? May sakamot nga ampang. Bimal balasangan ka. Gari. Agbado kan. Intan. Agdandanagan ti asawam. Darasan. Ay, pasensya ka na. Yung nakainom ti asawam. Ay, apay ang nagbartak. Bansa dino tinagbartakan na. Inawis na. Kahit saan na nakaliklik. Sige. Ina kong tarabiin. Umunag kayo pa'y aninong. Mangan kayo pa'y. Di ka pa'y nangan iti gasto yung oras. Rabin. No siya nalpasa kon. Ala, umunag kayo tayo nakmatan. Agyamanak ninong. Ala, umay kan Gary, tamangantan. Mabisinak anang ururay kan ka. No si katikas jay, anya ka di ti makunam. Kasjay nga. Anya ti kayat mo asawon. Numala daw ti asawam asumangpet. Adi na pa ibaga ti papanan na. Ay, jaklam mo asawan. Ngam itala siguro mat. Ang mga no adalaang ti awis adi na napaggudgudan. Imawag kumamot tapno saan nga agdandanag ti asawa ng agururay. Ay, dayta ti kamali na. Ay, talaga kang malay. Maasyanak pa'y kindi ka ni Ma'am Vanessa nga agdandanag. Bareng ano saanin ang maulit. Ay, nasingpot launay ni Ma'am Vanessa.
Apay anaramid mo tikas jeti asamam. Amok nga da sa bali amarekriknam ka ni Malo. Agam nagkasar kayo ka ni Vanessa. Jak matan napagkad ka danti sulisog na. Idi pa ila ko manadlaw mong adarantanakan ka. Limiklik ka ko man. Saan matamaman ni Vanessa? Noan lakat mangidanon. Kaya't mo saman. Pagrig po ng idad ha? Lalaki ninong. Ay, jak anugutan dahi ta kapanunutan. Sigurado, adan turum so aparikot iti masakbayan. Gapo iti kasta nga raramidam. Awan to ti parikot. Nagganas gayam, no duwa ti pagaw-awidam. Dahi tati kunam. Hangem, iti masakbayan. Adda madinga itden na. Sana pa makaumay dita apartment ita. Adda nagtulagan mi kini Vanessa apapanan mi ita. Among ka di anak ka video tinaramid ta idi imay ka dito eh. No di ka umay. I-forward ko kini Vanessa dayjay a video. Anya? Oy, saan mo nga i-forward kan ko na? Madaksan ta adwa. Awan serbi kanyak tibiyag. Numapukaw ka itibiyag ko. Kasano? Agur-uray ni Vanessa. Awan bibiyang ko kini Vanessa. Matayak numabayag adi ka makita. Sige, umayak. Ngem mabiitak lain. Asino tinakasarita mi tayo iti telepono? Ni man Carmen, kumusta kuman ni Vanessa? Ngam ni Carmen tinakasungbat. Napanan ka no ni Vanessa. Malaman ita ijay Pilipinas. Adda kanu napan na kinasarita a buyer. Agmay-may sa kanu anapan. Takanayon met amala daw ni Gary asumangpet ija mansyon. Taapay ka no amaladla daw. Nakunan ni Carmen, akas laad da madinga aramid ti manugang ta. Aniya. Ha! Saan nga kamkam maliday ta agari amang luko iti anak ko? Saan pa'y matkit di asigurado ah? Ha! Pagbabawian na, nulukwan na ti anak ko. Ma'am, makitam ka di dagijay dua magmagna? Ha? Daggari kan Malo? Mapanda iti may sa restaurant? Dayjay a nurse ti umuna apapanan ni sir? Sakbay nga agawaid? Saan kan nagpadlaw? Mapana kon iti nagtulagan mo iti bayad ko. Adong amin tigatangan na iti basar. Sige ma'am, urayin kan iti lugan. Sige Manong, kalpasan na. Agsarita kami pa iti bayar. Kat umayak ton dito eh. Agawid tayo kade, kalpasan na ma'am. Intayo pa iti sabali a negosyo. Inakkitaan. Noan yan ti mapaspasama ki Jay. Rumbang kumakaduan na kayo ni sir. Hanggang agpaspasyar asabali ti kadwana. Napanan ka din ni Vanessa. Napan kadag iti buyer iti basar, sir. Nagururay, di na ka nauray. Apay adi na kinuray. Amangan ka nung amin no pumanaw di buyer, sir. Sayang ka no, tadakkel agat at di nakataya. Kasta ka di. Nabayag ka din na pimanaw? Nabayag mo't basit sir. Naliday mo't apimanaw, tadi na ka nauray, sir. Adda lang amin na panag. Importante ka di tinapanam, sir. Juan, importante. Mas importante ngam ni Mambanisa, sir. Ne. Apay akasta ti saludsod mo? Sorry, sir. O sige, panawan kan dito, sir. Apay adi na kinuray. Saan ka di nga alas 5 ti imbaga ti buyer? Namawan ka? Sayang ti business no sa anak asumurot iti nagtulagan nga oras. Kasta ka di? Adda ngamin importante anapanak. Mas importante gayam kan ni Malu. Vanessa? Nakita kayo ang nagturong iti restaurant. Masiguradok anabsug ka pa'y. Tanapan kayo kat ngarod nangan. Ngam siyak, mabisinak ang nagas-asikaso iti negosyo. Panawan ka pa'y. Inakpay mangan. Sir, mabisin ni ma'am anapan nagtrabaho. Napanangan adi na kan inayaban.
Kaduam ka di anapan iti napanan na. Uwan, sir. Duha kami ang nakakita kada kayo kani Mamalaw anapan iti restaurant. Inakmatan iti kusina. Taagsango kami kani Ma'am Vanessa amangan. Impang, may ka dito apartment, lover boy. Uray sa anak nga ag-duty ita. Nalakit adda ka kadwa. Mapanak iti opisina. Di magasaklaan, tada ibagak. Importante ka di dayta nga ibagam. Kunak nagmalam ka dito eh. Nakita na ta ni Vanessa ang nagkuyog. Idi napantay iti restaurant. Inapa na ka kadi? Saan? Ngayon madlaw ko ang nasaktan. Makarik na kadimat iti sakit. Akas kanya. Anya ti kayat mo asawan? Inayat ka, Gary. Ngam isukit din ting kasar mo. Ang no pa'y kasta. Uray duha kami itibiyag mo. Umanugotak. Kasta ti panagayat kuken ka. Apayakas dyan inaramid mo. Imbag ta di na kainapat ti asawa. Nagkuyog kami lang kinimalo anapan na nga iti restaurant. Nakita na kami ni Vanessa. Sigurado nga ro da nagpungtod no kasta. Amo ka nasaktan. Ngam di naksinidir. Sana nagtagtagari. Di ka kadi makonsensya. Gaputan na singpet. Gundawaya mo. Amumat nga idi pay ladamo. Addan panagayat ko kinimalo. Sana na yung kalintegan ngayong kasar mo ni Vanessa. Gaputabak nan. Di mo naitulot yung relasyon nyo ko ni Malaw. Ngam kayat naklatan ni Malo. Nga ure addan asawak. Kasta nagitim ako na kabit. Ure amuda nga adda asawa ti lalaki. Patulan da. Banag asan arumbang. Jakmat kayat nga ibatan ni Malo, Ninong. Ang amusan nga rod arumbang. Laglagi pam. Addan tumadi nga ibunga na dayta. Nay, saan kamot ang makaid na, ma'am? Mabalin ka di amapan kay di apartment ni Malu, Manong. Ha? Anya nga iti aramidak ijay. Basta saan ka ngakpadlaw. No, da ijay ni Gary. Alaam ida iti ladawan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka kumangagpadlaw. Masaksakta naklauna yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo. Isu ti manglukloko kan ka. Ay, anya nga iti aramidag, numaalaak iti ladawan. Adda nga tamaduktalan ni Eddie, iti pangibabaunan ni Vanessa kankwana. Papagayam, di uniwayan adenggen, tituloy te seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, saan ang naoray ni Vanessa ni Gary, isuan na pandakin ni Eddie iti mall. Kat dita, nakita dadagari ken Malu, ngagturong iti restaurant. Nasair tirik na ni Vanessa, ngam nagtanang latta daytoy. Gaputa kanayo nan amala daw ni Gary iti panagawid na, imbaw ni Vanessa ni Eddie, amapan iti apartment ni Malu. Papagayam, denggan tituloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masak bayan. Maawatak ti kayat mo asawan, ma'am. Sige, alaak ida iti ladawan. Kidawa ka saan ka ngagpadlaw. Masaksakitan at launa yan iti mapaspasamak. Talaga nasakit dayta, ma'am. Gayem mo, ngam, isukit din ti mangloko kan ka. Anya nga iti aramidam, no adda maalak aladawan, ma'am. Aramatak ng ebidensya iti masakbayan. Ebidensya? Di ka maawatan, ma'am. Maawatam tumano, intundumtang ti panawan.
Di mo pa'y lapagtalawon dayaan nurse iti apartment mo, ma'am. Dumteng to ti panawan ama punwanak manang. Ay, nasingpet ka unay, ma'am. Ay, no siyak laang ti kasta. Pinagtalaw kun Uray ni sir pagtalawag mat no siyak. Manang. Ay, anya itayin ti na ibagakon. Anya ka dito ang iwat ko na ya. Tila matangtangab na. Ay, Mariribukan ak manang. Ngamjak kayak ti makiapa. saan mo't apan nakiapa? No di kat karbangam, ma'am? Aging kat kabailak ti agtanang. Aramida, manang Carmen. Kumpirmado, ma'am. Mapan pa iji apartment ni Nurse Malo. Sakbay nga umay dito, eh. Dahito iti video, ma'am. Nanya, kita at man. Naging narakop da iti ruangan. Ulag agayam da iti amalo. Anya nga itati Aramida, ma'am. Diyak pa'y amo manong. Mariribukan ak. Ngam no iso ti pagragsakan da. Awan ti mabalin ko. Anya? Bay-bay am aluklukwan da ka, ma'am? Siyak ti tao asan amang idaldal iti bagina no didak kayat. No ni malo ti kayat na. Bay aklap taydan. Ang ma'am, bay am kadilatan adwa kayo iti biyag na. Dumten to ti panawen a pagbabawyan da ti madi nga aramid da. Dumten to da ita, manong. Nay, ma'am, nay, apay ngay nga agduldol o kabigbigat. Diyak man amo manang. Kanayo na kasto iti marikrik-nak. Kanayo nakpay na aglaladol. Ha? Saan nga taabo nga ti sakit tinakam kun daytoy kadagijay adwa? May sa ti kayat asawon day ta, ma'am. Aginaw kan. Ha? Nga tama na. Tapno sigurado. Ingkag pakita iti doktor Agpakadwa ka kan ni sir. Nasapaan na pan iti opisina. Di mo ka dinadlaw itay. Ay, ang mga noadak iti maikatlo akad sa aran, ma'am. Ay ngamapay. Iso ka di ti mangilukat iti pasdag taapay ang nagsapa? Diyak man amo manang. Marikrik nak anatam na yun kanyak ni Gary. Ma'am, no kayat mo? Siyak ti mangkadwakan ka mapan iti doktor. Saanan manang? Awagak laangan ti doktor ko. Taiso ti umay dito'y mansyon. Impang, tay may kamanan lover boy. Intun malam ti duty. Umunag ka pa, sakbay amapan kay di opisina. Talaga nga umunag. Saan nakakadiadilaw ni Vanessa? No masapa ka arumar ijay mansyon? Dayjay samot at tao tayo kunada at di na amo ti agunget. Diyak pa'y nakita ang agunget. Sa bagay, manipod nagkadkadwa kami. Awan pa'y kinaapa na. Talaga na singpet ni Vanessa. Iso ama di no sobra ti kinasingpet. Di da kabuteng. Iso asaan ko ang kabutan? Gapo iti sobra kinasingpet na. Di nakasamot ang sing-singiren iti abang mo iti apartment na. Saanan? Kanayon nakpay nga ikan iti badok. Nukuyugak amapan ijay basar na. Mariknak amarikatan akon, Andrea. Ibagam kadagiti ubeng, tao may daamin ditoy. Kasanumat ngamin, kat di mo kayat timangan. Day talang dextrose mo timang bibiyag kan ka. Saan ka nagluha, Andrea? Kaya't kumuten ti aginana. Kat kidawag, at di ka kumaagladingit. Saan ka kumamot nga agsaw iti kasta, Isak? Adadang agladingit no kasta ti bagbagam. Di tay matubngar ti pagayatan ti namarswa. Agturong tayo amin kan patay. Huston, saan kan nga agsaupay? Tapno di ka marigatan. Makaturturog akon.
Maturog akpay, Andrea. Hello, Mama. Kumusta kayo ditan? Anak ko, nakapsutan ni Papayo. Kaya't na kayo ang makita. Sige, umayak dita, Mama. Iyapurak ti papeles ko. Wen anak, mabit lang ay trabaho. Tag-green card holder ka mo. Uwan, Mama. Itamot laang. Ipa-online ko ti schedule ko. Kat umaya ka dagos dita. O sige nga, Rod, iha. See you soon. Bye. Sige. Bye, Mama. Mapan ka nun ni Vanessa di Amerika. Anya ti aramida na ijay. Diyan mo, agsang sangit met. Matmatay samot tan ti amana. Imbaglakit din, ta saan kamat amapan? Sa nakas Karina, ta sa anak mat a green card holder. Imbag kini Vanessa, ta green card holder. Nagnaad ngamin ijay Amerika iti sumagmamano atawan. Hawan ka no, di tamat tinamuak. Numapan ijay, kukwata amin agundaway. Anya timbaga ti doktor, ma'am. Kumpirmado ka day nga aginaw ka? Uwan, Manang. Nabayag ko at tinarigagayan ang maadaan iti anak. Masapol nga road, akanayon ka nga agan anad, ma'am. Ang mga no delikado ka nga agsikog. Uwan, Manang. Uray isukat na kita ni Gary. Sana bale, taddan tumot ten anak ko. Bayam ka dilatan nga isukat na ka, ma'am. Diyak kayaton apilitan ti tao, asan ang mangayat kanyak, Manang. Saan ka kadi ang mga ramit iti addang? Tapno madusa dagiti dua. Diyak pa'y masango ita, Manang. Diyak kaya tapagtaktakan dagita abanag. Awan tumatlaang ti magungguna. Mano, itulod na ko ni airport. Nagbit mo't nga yung pagnamti papeles mo, ma'am. Online amin tinaramid ko. Nabiit, ta green card holder ha. Diferensyal at ta, nubak ng timay sa atao, ma'am. Si Kamat, agpapada tayo amin. Kunam tasigodan anak na panak ngamin iti Amerika. Ay, nusyak siguro ti agaplay nga agabroad. Marunot ton ti sapatos kong agsubli-sublay. Saan pa'y anaproban? Nalabas mo't daytan, Mano. Napanmat gaya man ti asawa medyo Amerika. O ninong, kimaro ka no ti kasasaan ti amana. Ang mga numatayan. Saan kumamit ang asta ti panagsaom. Nang runa, no dengdenggen ti asawam. Anya kumatidakas na. Isumatipod no. Ay, sa balyak man ti saritaan. Saan ka ni adumdumlaw ni Vanessa iti relasyon nyo ka ni Malo? Diyan ka mo. Ngam, adda jay pan nakakita na kada kami kano. Anapan iti may sa restaurant. Ngam, di nakmat sinidir. Ngam, no tinasingpet ka no makapungtot. Kasla ka no bumtak abulkan. Sana maaramid ni Vanessa na ita. Binukudan na amin a kinasingpet. Saan kan nga agawid ijay mansyon? Dito'y ka na maturog. Siyempre. Apay ko mga agawid aki jay. Katawan mo ti jay ti asawak. Agragsak ta, tawan kay nagaw ko iti ayat mo. Idi pa'y laing nga ayaten ka. Kasta akmat, Gary. Ngamapay ani Vanessa ting kalaysa. Agbabawi ang arod. No apay nga isuting kalaysak. Talaga? Uraing kasar mo, nulakit kukwak ti pusom. Umanayan ang pakaragsak, Gary. Ket ita, tawan ni Vanessa. Kukwata amin agundaway. Anak, imbag ta nakasangpat kan. Wan, Mama. Papa, kumusta kan? Si kakadi, tinangarakop kanya, Vanessa. Wan, Papa.
Anya ka di ti marikriknam. Nakapsutak una yan, iha. Maragsak anak, taymay ka dito'y Amerika. Napatag ka unay kanyak, papa. Saan ko ang mabali na paayan tikid daw mo nga umayak ditoy? Kaya't ko nga ibagakan ka. At di mo ko maipalubos. Alukwen na ka, tipada matao. Anya ti kayat mo asawan, papa? Agruamda, no di mo idaikan iti pagnakmanda. Kumusta ni sir, ma'am? Nalpasan anak cremate, manang. Kaya't mo asawan. Awanan ni sir, ma'am. Kasta nga rod, manang. Ay, kaano ka di amayawit ti dapuna, ma'am? Saan ka no paya kadagitoy, manang? Iyawid tulat ta kanon ni mama dita Pilipinas. Kasta ka day. Makipagladingit ak itinapasamak, ma'am. Agyaman ang unay, manang Carmen. Kaano ka kading agawid dito'y Pinas, ma'am? Saan ko nga ibaga, manang? Masurpresa kayong tulatan. Apay anagladaw ka simangpan. Itayak pa'y nga aguro-uray ditoy. Inawis na kami ni Ninong. Napan kami nagshot. Napatpatag ka di day jay aninong yu kin ni Vanessa ngam siyang. Malo. Apay mata na nagbalin ka, anager. Kaawatan amas ay ayatem ni Vanessa ngam iti siya. Pagkunamat. Ninsamat ninong yu ti pangpapapasam iti ilo mo kankwana. Ay, makapasuran! Kasta ka di kakiting itan ti panagpampanunot mo. Katsi ka. Kunam ka di amasirib ka. Ay na, agtep-tep pa laklaan, mano. Iso asumardeng kan asumanao. Hello, ma'am. Nakaawag ka, mat. Nasapa ka di asumang-sangpot ni Gary dita mansyon, manang. Manipod pimanaw ka. Saan mo tasimang sangpot dito, ma'am? Anya? Pakibagaman nga rod ka ni Manong Eddie. Tamapan na si Iman. No iji apartment ti pagaw-awidan na, manang. Wan, ma'am. Ibagam taalaan naman ng iti video. Ngamsan nga agpadlaw. Matungpal amin nga imbagam, ma'am. Saan ka di nga adan na video na? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Anya nga ta, ti aramiden ni Vanessa. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas, anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Itapapagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan, ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Maudi, ti babawi, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Matungpal amin nga imbaga, ma'am. Saan ka di nga adan na video na, ma'am? Adan, ngam kurang dayjay. Sige, manang. Aramidat ti umno nga addang. Apaman ang makasangpetak. Bye. Bye, ma'am. Asino ti kinasaritam iti cellphone? Ni Ma'am Vanessa. Ingka kanumanen alaan iti video dagiti dua amang lilipot. Malagip ko ti imbaga na ide. Nga aramatan na iti masakbayan,
ti ebidensya a nabidyok. Nasaya at mo, tanakariing ni ma'am iti pan nakailibay na. Apay a nailibay ako nam. Kasla na ilibay, tasaan nga agunggunay nga oray agdadata aluklukunda. Iha, madlawan ti tiyan mo. Nagpipigsa nga rod ti kugtar na, mama. Kaya't naasawan, nasalunat, no napigsa ti panagkugtar na. Maragsakan na kadanton anak ko, mama. At danton ganan siyam, no negosyo ko mati pagsasaritaan. Sayang lang. Taawan kwenta ti amana. Iha, kasi timbaga ni Papam, saan mo nga ipalubos nga ilupit-lupit na kati asawam, kanday jay agayam mo. Uwan, mama. Inton makasangpetak iti Pilipinas. Aramidak tun ti rumbang. Rumbang la